Pozdrav narode, ponovo dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala što pratite ovaj moj kanal, ali danas, evo, sramota mi čak da vam pokažem lice. Toliko sam pogrešio, toliko sam ja nerazuman i toliko greška sam pravio, naročito u posljednjim videa, da mi je čak sramota. Znate, u posljednjih nekoliko videa govorio sam kako u Srbiji je sve skupo, kako bolnice ne valjaju, ma svašta sam govorio, govorio sam bez veze. Ali polako sam počeo da shvatim moje greške, polako sam počeo vidjeti da momentalno sada živim u jednoj od najbogatijoj zemlji na svijetu. I nemojte misliti da govorimo o ovoj lepoj prirodi, to da je istina, ali momentalno ne govorim o tome. Momentalno govorim o bogatstvu, baš ono kako se kaže, u parama, u novcu. Znam, neko će kaže, svaka ti čast, totalno si poludeo. Ma nisam poludeo, ljudi Boži, tek sam sada počeo da shvatim moje greške. Znate, pročitao sam da ćemo uskoro imati izbore i ako se ja ne varam, nedavno smo imali izbore. Znači, zamislite, imali smo izbore, trajalo je jedno vreme da se stvori vlada. Mislim, koliko je to trajalo, 3-4 mjeseci, nemam pojma, ali znam da nije bilo ono nešto preko noći. I sada imamo ponovo izbore. Naravno, ja sam mislio da izbori su svake 4 godine i svake 5 godine za predsjednika, ali ja mislim da to je za neke siromašne zemlje. Jer, znate, izbori nisu baš ono jeftini i neke siromašne zemlje ne bi mogli imati izbore svake godine. Znaš, oni bi izbori htjeli čak da i uopšte nemaju, da imaju negdje svake 4, 5, 6 godina. Dok mi, kao bogata zemlja, možemo imati izbore, ajde ne preterujem, ne mogu reći 6 mjeseci, jer traje vreme da se stvori vlada, ali možemo imati izbore jednogodišnje. I to meni kaže da momentalno sada ja živim u jednoj od najbogatijih zemlji na sveta, gdje možemo imati izbore ajde svake godine, i to je super. Pazite, tu su para, tu će neko zaraditi, neko će gubiti, ali svakako bit će lepa potrošnja. Nema veze koliko košta ulje ili brašno ili hleb ili mlijeko ili šta ja znam, kafa. Važno je da mi možemo imati izbore
da možemo glasati. Jedini problem što ipak na kraju ćemo mučiti jednog čovjeka i sreće što mi njega imamo da stvori vladu. I razume se što ono traje 3-4 mjeseca da dobijemo vladu. Čovjek mora o svemu razmišljati, ko će biti na koju funkciju. Naprimjer, da je neko lenj kao što sam ja, izabrao bi premijera ili premijerku i rekao bi, ej, ti stvori vladu, neću ja, ali na sreće što nije lenj, što on može sve uraditi za nas, tako da mi ne moramo voditi nikakve brige. Ponovo, hoću da vam kažem, nažalost, možda neću biti više dugo ovdje da živim u ovoj zemlji, ali ipak imao sam sreće da živim ovdje bar ono posljednjih 8 godina i da mogu da kažem da sam živao u jednoj od najbogatijih zemlji na svijetu. Uvijek sam znao da je ova zemlja bogata u prirodi, u lepoti i to je istina, ali nisam znao da ima i druga bogatstva. Tek evo sada polako počnem da shvatim i zato hoću da vam kažem da se izvinjavam za sve one greške koje sam napravio. Koga interesuje šta košta neke stvari ovdje ili kakve su bolnice ili šta ja znam, kad znamo da smo jedna od najbogatijih zemlji na svijetu i ne moramo voditi puno brige, bar ne mi, ima ko da vodi brigu za nas. Evo, još malo, tu stižem do jednog stola da se malo odmorim, star sam ja čovjek. Ova staza ovdje gdje ja sada momentalno idem, zove se staza zdravlja, jeste negdje oko 4-5 km, ja mislim da je 4 km. Išao sam njom nekoliko puta. Danas neću ići do kraja, jer ja sam razočaran u mene, kako vam kažem, za svih mojih greška koje sam napravio. Evo lep stol ovdje. Jedino što, čak i u ovoj prirodi, ako možete da vidite, ne znam, jer ovo se snima visoko, ne znam da vidite ovo đubre ovdje. Prošli put kad sam ovdje bio, ovaj stol je bio slomljen. Vidim sada su napravili novi stol, nove klupe. Baš sve lepo izgleda, svaka čast. Dobro, ajde, neću više da vas davim. Kažem, ponovo se izvinjavam. Sada ni ne znam kakav video više da pravim iduće nedelje. Stid mi je malo da izađem ponovo ispred vama zbog sve ove moje greške. Ali vidjet ćemo. Ajde, sve najbolje, doviđenja i nemojte i vi grešiti kao što sam pogrešio ja. I ako ćete mi uprositi za moje greške, pišite u komentarima, lajkujte ovaj video ako vam se sviđa. Naravno, sigurno neću dobiti ni jedan like, ali nadam se da ću bar jedan dobiti.
Ne vjerujem da će se neko ne vjerujem da ćete pritisnuti ono prati zvono, pošto u posljednje vrijeme čak nekoliko ste se izbrisali, a ne upisali. Dobro, ne košta ništa ako baš slučajno razmislite da želite da pratite ovaj moj kanal. Možda će vam se više sviđati kad idem odavde malo i ću živjeti u neku siromašniju zemlju, posjetiti malo siromašnije zemlje nego što je ovdje i možda ćete me onda više pratiti. Aj zdravo, ajde da vas ne davim više, doviđenja, sve najbolje, zdravo.